السلام عليكم. هيا نتعلم كلمات جديدة. مثلا لا سيما. لا سيما особенно in English especially, yeah? әсіресе қазақ тілінде бұл жердегі сиюн деген сөз негізі одинаковый, бірдей деген мағынаны береді. Сиян анди деген бар, маған екеуі де бірдей. Или сиян анди еще тогда мне все равно дегенде де аударманы береді. Сиян анди it means I don't care. So لا سيما кеттім. Екінші عبارة عن представлять собой, да, өзін как-то ұсыну ма солай келеді. لحم العجل. لحم العجل бұзаудың еті. Ләхм деген бұл жерде ет. Ләхмул хинзир, свинина, шошқаның еті. Хинзир деген бұл жердегі шошқа. Pork дейтін беді ағылшын тілінде. Окей. Ләхмул мафрум, фарш. Окей, next. Ал-Қавқазу шималию. Al-Qafqazu Shimaliyu. Solstic Кавказ, Северный Кавказ, and in English, North Caucasus. Caucasus, maybe, yeah. أحس بالجوع. أحس بالجوع. يعني قرن عشو. Проголодаться, то есть get hungry. أحس بالجوع. كلية علم النفس. Faculty. Психология факультеты, and in English, faculty psychology. Psychology, психология. Амина, аман есен болу, сау болу, және сену деген мағына. So Amina, it means trust and to be safe. عبارات, phrases, yeah, выражения. So مجموعة الدول المستقلة. مجموعة الدول المستقلة, it means that is Commonwealth of Independent States, KISS. Next, قشطة رائبة. قشطة رائبة, sour cream. Sour cream, and here رائبة, it means sour. رائبة معنасы кислый деген мағына береді, қышқыл. Next, ليس لا فقط بل. Не только, тек қана, яғни ليس لا فقط بل. Not only, فقط only. And بل, but, yeah. So بالشرف. بالشرف or أو بشرفي. Yani honestly in English, честное слово, шын айтам, шын сөзім деген, иә. Лахмул бақари. Лахмул бақари, it means beef, говядина, сиыр еті. Лахмул ғанам. Лахмул ғанам, sheep meat, баранина, қой еті. Келесі нафсу шайу. Нафсу шайу, то же самое, yani it means it's the same, yeah. نفس الشيء. أنا لا أعارض ذلك. أنا لا أعارض ذلك. I have nothing against it. I have nothing against it. يعني ничего не имею против. мен қарсы емеспін. Also, I don't mind. اللون الأول من الطعام. يعني الطعام менюдағы бірінші طعام. يعني the first, how to say, first thing on the menu. First thing on the menu, yeah? يعني менюдағы бірінші طعام, то есть бірінші тамақ. Next, كلية الخدمة والإدارة الحكومية. يعني كلية الخدمة والإدارة الحكومية. So, يعني it means Faculty of Public Administration and Management. يعني қазақша мемлекеттік қызмет және басқару факультеті. التالي next كلية اللغة الإنجليزية واللغة الرومانية. كلية английского и романского языка, Faculty English Language and Roman Language. бұл енді қазақша түсінікті ғой, ағылшын тілі және роман тілдер факультеті.